Sililikita mwendoni wa saa 3:30 ne Vilingi wa Mauvoo nyenita wa Caroline mweni wa MUTETI na nitethyanisani nake Sharon Ndinda ulokukweta Vilingi kwanzia ya meko amwe ma Mauvoo tondo tukumbanisye kwanzia ya ukuve netau ala tukumbanisye ni vamwe na Governor Julius Malombe kwathana kana silikali ya Kitui ni kutethesya kumasya alama na atiwe ni thayo mbangani ya lelu Katangi. Ma MCA Kitui kutula motive onge wa procurement kwa kuandikithia makontrakta kuma wodi ni itesi ya Kitui. Ma MCA ya mwe kauntini ya Masaku kwenda EACC ikunikile ukolania wa koti kauntini isu. Na silikali kwa dhana kuikithia kana vya sala sia uthosya na unywi wa nzovi mbatane Kenya ni siathela. Vilingi wa Mauvoo Nikalivuinde nikenda tuambelilie Vilingi imwe. Ngavana wa kaunti ya Kitui Dr. Julius Malombe ni waweta kana silikali ya Kitui ni kuungamia ngalama sia kumaumasya alandu 10 manaise mathayo mbangani ya lelu kuya Katangi kauntini ya Masaku mbanga ila inako ni sengali muthemba wa matatui ikuwa andrew miongwena na umwe na ile inaumite kauntini su ya Kitui yelekele musini wa Ilovi. Malombe aweta ki kavindani kala watwaisa unena nyanandiki ma Mauvoo ofisini wake bala wa menda televa kwithiwa memetho na kutoa ngali kwa ui munene kona ui munene na ingi athana kunengane mauvundisyo kwi mateleva mangali otondu silikali yake yithitwe iyika kwi atoi matumota kauntini isuni kana kumana muno maundu ma utumi wa malelu. Onesmus Talo nukutwelesya. Serikali ya kaunti ya Kitui tongoni wake Dr. Julius Malombe ni atangasa kukwata mbau mawalanya makomo masi andu 10 alama na atiwe ni mathayo mbangani ya lelu kuya Katangi kauntini ya Masaku. Malombe nena nandiki ma Mauvoo bisini wake waweta kwithia ngali isu na umeta sokoni wa Sombe Kitui cha umeloni wa Suva kauntini ya Kitui yelekele kwa musini wa Ilovi namba nene ya kuwa alama na ingali ni isu mane NMB kuma kauntini ya Kitui. Na mwalama na atiwe katika mochari YouTuber matutia na itu tunaisi tulimailia mocha refisi tuilie ata serikali tuasianiti umateria family na kuna njeki na besa tukumia simateresie eleani ngali mokombwa eleani kofi ni makubwa eleani kibuki nyuma kana maema kusikwea no matereka nange ningotuma ministers kana chief officers kana advisors kana other senior officers kusikwea ni mali kumbake lesenye kutwake lesira alangi momenta Kitui katika maliko mando asuma itu twaisia na tuyasia ngai naiye tayo baseo mbanga inele na getikia matuko miongwena na thantatu mamwe muthelu balangali muthemba wa matatu ikwa kwa miongwena na umwe inalilenzia na kuvalu kote wa lelu na andu 10 manasya mathayo mo bala meyo inetwe sibitali munene wa Kitui Referral. Gavana Malombe ni wavetanga ndithisi ya mochari kwimesi isu ayathana kukwata mbumi vango ya kumasya endwa asum asima netu manaitu Kitui nundu ingali numite ngali kusia Sombe yendeta na Ilovi na wesa kwithia meona andu aciala meti ogu nimangaliko ya Kitui na nitalaisangi maetetwe Kitui machoswa ni families yo kuyomarika ala matwaiwe kuya Machakos level 5 hospital ni maitiwe nesa Pingi gavana ni wakule muvea wa malelu monola wa kuikithia usuve ku malelu ni kuikithia kana kula kwina meisyo malelu ni kwa thinikiwa na kuala siko za ithi kwivo kuikia tumondo kana bams kusiangali kusemba muno pamana kuikithia malelu ni methwa na alama sia mawonanio utu weta ne bandu bele na banga na andu makasia ayo nundu bea katheo na bea kakona wabea na ukisa kwithia ngali koka
mateo sisi muno mitonya kusia control undu inanisi utwasianilekiwe marks nikwithia wana road signs kana signage cia kuonania vava ni mundu wendete ni vandu va kutwarwa ngali mundu esuvite muno alama utwa ngali na also vakekwa vandu va wavitoka vandu velia wana police checkpoint. Ona huyo vogevana Malombe nwa weto tondu serikali yake thito inengana muvundise kuyatwa imatu mota yulwa sube kumaleluni ni kwendea kwika huku imatereva kielelo ne kutata kunenge matereva umanyi wa kwikithia ni methwa mena ui ila mema deluni kulia mashirika ala mausika na road safety NTSA na rangi vichilia leleva siakalanga no sie kwa retesting na retraining nando ni interasi na ito ila tu training boda maitu nando tukama training tukanengane mwanya ando alama tuwapa kwa service vehicles kuzikwili ya no moke katika training yesu nando mundu nutonya kumia mawoni notelio katika training yesu sikwili ya sikikwa Tilivota Vilingi Mauvoo Matongo TV kuma visini wa gavana wa kaunti ya Kitui Onesmus Chalo. MCA kaunti ya Kitui Matongo ewe ni munini wa Mutongo Iwalani ni mbungeni Jeremia Mutua ni maenena utuna Mutua ponge wa procurement kwa kila meweta tawende na kuonzia uthukumi wa gavana Julius Malombe kwa kodhothe ya ulusani kindu kila meweta tayumbe makaunti mayisa kuitikila ubiuka itina wamoa kuteta kanandhi ni wa mawia Mark Lidip alama ile kwa mbisi ya uthukumi wodi ni miongwena siya county contractors alama netwe mawia tamatema kuma wodi ni uvitukanu na mwea wa mawia na alama ilite kwithiwa maithukumwani contractors kuma wodini Lina Musangi na Mauvoo. Matongo iso ni MCA wa wodi yangu nila imuingia kati na ule ni munini wa Mutongo Iwalani ni bungeni ya kaunti ya Kitui Jeremiah Mutua. MCAs ani maoneka meno dhatu mwingi kwa kila meweta vonge wa procurement ta uende na kuodhothe ulusani onduma na kutamba ikiodhukumiwa wa gavana wa kaunti kwa kila Mutua kueta mawe ma community level integrated development plan wenda Lidip tama ilo odhukumani contractors kuma wodi nila mawe ame unenga nwendeti contractors kumanza kuyanana na muya wa walani niko na advertise project sito asia Lidip na ile wa ward based structure ya this program yosovwa ya service ni county assembly of Kitui nikadaweza kwithia ni atethia the local mwananchi ula contractor wibaya mashinani. In fact kwa apply a single project ni between 5,000 to 10,000 yuko andabia the contractor 50 kila mundu atumia ingilizi yake 10 zingili maana 5. We have wasted money as a ward and my community to go apply mawe already matewe yeah na hiyo umbea nikili ila ndo kwa ward matonengo akiyo kulingana na structure Lidip uwe ukaiti na wasilingi milioni miongole na itano kuvitokitha kusomethia contractors kuma kila ward no kenda kuikithia ni matethe kana mawia wethome na mathangu alama ile kindu kila MCA kueta takite kuyaniso ni uvonge wa procurement na vala kuyanana nake mawia monze wodi ni yangu ni maneto contractors kumanza to approve 25 million shillings see training contractors in the entire county. You clean the brain apply we na matokeo ni mumi. You can imagine entire ward ya Nguni out of 50 contractors alama na training bana mwingi boys none zero paye muno na kwata even a single project ya Lidip ile elite kote ya contractors ya ward ni eta contractors ya kuma ekoda ya kuma Kitui West na Kitui Rural na Kitui Central moge konzo kumia project Nguni ward palapa training we contractor 50 na wewe mona kwa na single contract. What kind of business is that? But there's a very serious problem katika office wa procurement. Just imagine a small project ka ngili mana mwanza kele kutiwa local contractor ayozo unengiwe mwa tajiri mundu ko command 50 million kana 100 million no ogyo ko ma very small project like that one in the world.
yetu iki project senengwe o contractor ola wina mbeza kuongana uneni wake ni wakwata ambao ni MCA wa ward ya Kithumula kwa Matonga Kitwiki Othilo ni wasuo Paul Maluki na valo kueta ainge ma contractors kuma ward ni na alama na training meka utamethelu mathangu maota mane kisunza kithitoni kio mavya ya ithekano kenda ma contractors isioni kio vathukanyo makwache mawia ndotoje governor ila tuna train ya these contractors tuna ma train yani kenda to empower ndo maitu katika awards. You will be shocked kana even the award tayako kwa Matonga Kithumula ward contractor that you know site pai mundu award yitu na alama kunenga mnada heshimiwa njina za kuona mundu award yako ndio nengo projects katika other ward. That is to mean the ward tuende na kwasi ya nundu and maitu meokwata opportunities na either meto kwa those opportunities maanisha tuiza kwenda empower Maluki no kueta tavena vatawa ukunikiliwa maofisa ana ala kwena nake kueta tavea ulusaniwa kiwango kia yulu muno uende kauntini enda kwa samwanyo no numani siko sio lusani ila siende katika county itu especially department ya procurement nondwa prosilena and ya clean advertisement ile project ile tukumane county government ya Kitui tuye governor no kweli hata ese kichende lakini baya ndo mind no sabotage we are working na yu county ya Kitui ithukumwa pena cartels taitano ilazi yuthukuma county ukethia mundu umwe ethe na mawe mbewa ya na imwe na ndo maingela mana trainiwe ni county government tambunge to approve it mbesa meku kwata those projects na mena all the necessary requirements waze mundu umizwe chau ti lazima da mundu akoti mbeza nini yake ya ne qualified no ya akoti mbeza nini no kile no collect documentations oyo lama na kwati projects governor we bala we tawa kana lazima na kwati miane sunundu ni mana nenga ni mbesa governor wa muthikizia onena en agenda yako na kutedia ni makitu ina andolama mujukite they are the people who are destroying that agenda. We cannot allow that one to continue. Nethia ma MC angini makwala uko nguni ndiye tekela. Kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo Nilina Musangi. Amemba mambunge ya kaunti ya Masaku ni matula muti uthukumi wa serikali ya kaunti ungu wa gavana wa Vinandeti mayumia wetano kwimuvia wa uthui maulusani EACC ukunikile ukolania wa koti kaunti ni isu aiweta ilovia sia mwene ndita sithi tuyaya moko ni maanduanini kwanzia ite kueleka MCA Eva MCA wa Mua Francis Ngunga MCA wa Masinga Central Joshua Kilumonga MCA wa Kalama Boniface Maeke katiwa ma MCA angi ova mwene umetula muti uandikani wa athukumi mama sako mwena uwai wa mbesa sia basari Ben Musau no kutuelesea mainene ya sokoni wa Masinga amemba ya kumambungeni akaunti ya Masaku meweta tavena ulusani nthini wa isesa ya kolania wa koti kwa kila meweta mbesa sia mwene nthita sithito ichai ya moko ni mandu wa nini ndula mekwasia taumanite na utongo imuthuku wa gavana wa Vinandeti maiwenda movea wa kukunekela na kulunga ulusani va Kenya EACC kweka ukunikeli ukonete ki Idhini kwa kunena ubwo Nantinena na anduangi Waagwa mundu Danena tawina vinongi wisi Anduama account nota veki ilu mensi tutesi Na dhinola mena ugo Ni pesa mfukoni lakini malato tabia mfuko iba Nakitua pesa mfukoni na chakula mesani na pesa mfukoni Kunyo tuyukulia mfuko sui Kutoa mbesa kwa control of budget Mfuko lawa ilo dhibeza siya Masaku Ni mfuko wa control of budget Na ngwita kitengo cha EACC Cha Masaku Kilikile bala Na Masaku county Jale ike watepu nene Lambiye kuba around ikandi kwa crime scene Tepu na tepu yila jike around bandu beki accident Mama Masaku bale ike watepu nene Londe landi kwa crime scene Nundu keza silanga ni tona enswa Na landi ina kwinzwa ndo asuma kwa asia Kule serikali ni nene Tuinandu mato noto tetea Tuinandu me EACC Mwino mana makatudekea EACC Kuya national Director na chair Letuika na upe anduwa mama kume utukuma na anduma Masaku Sisi ya Mauvoo wasu Masaku ni tu sisi ya sedi ile Masaku na anduwa lama tukumaka ondini
Nundu baichangwe na hakuna mchezo ule hapa. Nundu egoli za kuitani kuma chuma chukita juli kana mba ilasi ya EACC anti-corruption. Nikenda ndo azio depi pakuanye. Pio! Ma-MCA ya metola muti iseso ya uandikani nthini wa uthukumi wa kaunti ya Masaku ova mwana uwai wa ilovia sia basari. Ona ni mutangazi ya kingi mutesi. Kuna endia kuandikitwa atumia kwitu kuandika watumia miaka 105 na imana nilipa asienda wea. Nitaka niulize mwana kanuna asomie na diploma ongea na degree na hili paidia ndikwele wake kwa mwana akakwata mwanendi na siana hizi umie kwa chate na siya ditruwa na siya kura ika kune kura nikena nongi makwata mawea. Chairman wa uandisi chairman mkubwa wa County Public Service Board wa Machakos chuma chako kimotoni na baadhi uguangwena mundu yembasa le mamune ngana ni kunewa ma principal maimbia meita kuembesa ailika na mundu eki wengale yake mauta atu aiteki skulu na kone na kwa na mbesa ile yako yote yu hadiye halile zaba itu ila kunene we munene ngaba na wabina atesito manandu mama singaninye masa kuye nelo kumbudia ni moko budia ndiko mbana umba wabina kananga yumba nongaba ubi wesulole wandwe zile ku hiki andukula no imya okameka no kameka na twende na no ambo meka ondu amadete ulizo makuli yai mwenda hata nundo kukulazie kuli oambe robiko bandu mwaka uliopita netunezile kutozanije maoni uoni mwakeli tozanije maoni na tukulwa hii ni sio mwenda kamwike tiasia paendo mido ndatu ela ingweza ono mundu okaikule hii ni sio mwenda kamwike bini ukulia weza bwitwa ngamwike okavindani kau ni mamutola muti Minister Muveani wa Kinandu County nino ya Masako Onesmus Muyakoyo maiweta ata uvalukite thini wa ukolania wa koti. Na tafadhali nipo mwendo tumania ni masinga nasie ijini tunabagizi waziri wa fedha pa ya Masako na hata wakuli na waku kwenyu tiendo munenga ndai ya na hata na munengia uya lakini Kinandu cha Masako ni kiliche kwoko na Kinandu cha Masako kilikitwa kwoko na ye monobyo na naye komitini isu ya betidishe kuyu nundu wa masomo make maingi indi atatie atata oka kipusia kukola nyakoti kuyu ni wapusi siekene akwatite 2.08% ya budget ni mwesundu koti wasanagwa na mwati wote kumwa kineme butoni ende wanaumanishe mebutoni na kwatiti anu dana adiki ya percentage ilaja ile na kundo isundu makoasya ino ripoti ya kwota etela idikiana. Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV kumava kauntini ya Masako nyenita wa Ben Mosau. Kuyana na munini wa gavana kauntini ya Masako Francis Mwangangi, silikali ya kaunti ya Masako ni kuikithia kuthukumithwa kwa mwiyao ola wa vitukithigwe ukonia maundu ma waliuku wanzeve kana Machakos County Climate Change Act. Mwangangi ane na ivindane ya kuvinga umbano wa mithene tatu ula wetie vamwe ene sianda kivathukanio kunena nisya maundu ma waliuku wanzeve kauntini ino. Daniel Mongela ena Mauvoo. Munini wa gavana thini wa uneni wake vindane ya uvinga umbano wa mithene tatu wa kunena nisya maundu ma wendu kuwanzeve ula utwaiwe musieni wa Masako ni wakithekana silikali ino akaunti ya Masako ni ikite mawalani ma kuthukumithia mwiyao ula wavitukithwe ni mbunge ya akaunti ino ukonia mawithi ululuko. County government of Machakos has from the start being very keen on partnering, working in collaboration on various issues. Among them, what we are discussing here, climate change. We have gone further. What we are calling Machakos County Climate Change Act, we are in the process of full implementation. How? My colleagues in the county government will agree with me. Already we have teams up to ward level to spearhead climate change
related issues. No ivindani yu wala munini wa Governor Francis Mwangangi wa kulia ngwati ni itesi ya kisilikali ni ilasi ya silikali ondu mwana silikali ya kati kukwata na bamwe kithitoni cha kumanthia ene nthi ulua maundu maukonia walikuwa nzeve na kwikithekana ene nthi kuya isione cia ndwani ni metha maitwa aisya mikaleyo undu vailite matekwa nanga mawithiuluko. My humble request on behalf of the governor is, as much as we want to team up, we want to attract partners to this global challenge, I request for more partnership in the area of enabling the teams, whether at the county level, at sub-county level, at ward level, if they can be well capacity builded, I think we can go far and we can address this challenge effectively. Number two, we know climate change is an international matter. But as that might be, what am I doing at personal level to address that challenge? It is out of one person's action that many will ensure serious action, and hence either local, regional, at country level, at continental level, at international stage, you will find great things are happening. Ni umbano ula waete vamwe ene sianda uveani wa ukunikili wa nzeve Mauvoo aimi maofisa ma serikali ya kaunti ya Masaku kuma uveani wa maundu ma mawithiuluko kati wangi. Daniel Mwangela, Mutungwe TV, kumuva kauntini ya Masaku. Silikali ivani kuikithia unyui na uthosia wanzo vingu ne mungu va Kenya ni kindu kiteithi wakitoma kutwaiwa ni muthena kana utuku ni mundu ona wiva kwisalamia milumu na mawendekethio meo ma kulunga sekta A na ila yatangaso kyu munthi iseso ya kuthesia sekta A yambia na uso cia mweu wa license ya kwikonia biashara ni o kwa sovia mambuki ii vala kwa oyu license yonde ngu cia vetangwa munini wa president Rigathi Gachagua kyu munthi ni watongoisia chathi cha kukunikila andu wa kana undu wa uthesia biashara na sekta A ya mbuki na nzovi. Benjamin Mwaka nukutuelezea. Serikali iweta unywi wa nzovi na biashara wa mbuki nguna mungu hoyu ni mwisho kwa Mauvoo na maendeleo manthi thino wa kikalo cha kumantha lingilia ya undu wa kuthesia sekta A mbeyu license yonthe cia seuvia mambuki cia matukwani cia vetangwa tawe tambia mbe undu mwana unywi wa shisha ulo kuna mungu va Kenya. All licenses and certification permits for second generation alcohol and alcoholic beverage distillers and manufacturers issued by the Kenya Revenue Authority and the Kenya Bureau of Standards stand suspended with immediate effect. All existing valid licenses will be vetted afresh within 21 days of this directive. Kuyana na Minister Muviano Osisi wanthini Professor Kithure Kindiki ni kana kila musie kwanzia mwekana ingi nukunekete ni muino wa mbuki na ndawa cia kumila na unanicho kitumi mawaume mwisho ta muthelo maende kwikinia kila muthena mataunini amanene ngina kuya ndwani. Community and neighborhood committees and members of the public are required to support this initiative. There has been challenges of enforcement. There has been challenges of licensing. And the problem has evolved into a serious national security threat. Nano kana kusia mwisho uivika mesiene nza ondumwa na maskulu ni serikali ni umya mwamuno hilavu sionde vakuvi na mawikalo ma enende na masukulu hivingwe no kana kusia mwisho wa mwika na siana sina ukomo nini yekonya na mboke ino. The licenses that have been issued contrary to the Alcoholic Drinks Control Act, which is national legislation, which supersedes county legislation,
licensing of bars which are in residential areas, licensing of bars next to educational institutions, all those licenses are declared null and void. Na yuma mulombeange ni wanengo maofisa Moses County kuthukumithia kwa ulumu masaa ma uthukumi kwa ilavu. Valentini wa masaa ma chumani kavingwa wa saa 11 na kuvingwa saa 5 cia wio, na masani ma weekendi ikavingwa wa saa 8 na kuvingwa masani masaa 5 cia utuku. County Security Committee members will be held personally liable and subject to disciplinary action where an unlicensed manufacturing installation, distillery, aggregate or chemist is found operating in their respective jurisdiction. And all I want to say to the officers is that the instructions from the President are very clear. You must and shall implement those instructions effectively, efficiently, without failure. Vilingi wa Mauvoo kumabamusini wa Ilovi. Nito Benjamin na Mwaka. Muvyai Benjamin Mwaka na livotisi ya Kenya ikutwa nthini wa uthumu ni tusokethetie ndukathi vasa. Mundu losa kwa yembe timwini mundu wa wiyani ona wa munenga yembe yeba emanyula nayo uone tabe musina kana itinga yesi lapo usu ni mundu wisinesa kana umanthi ndwichenga maundu mesite kweta na nonginya mundu akaliuka na ebinda kindu taki kenda passion kenda passion alafu sainge talanta nimbundi asia mundu na nimubundi asiata mostly nyando alangu atamakiwia withia ni so green yani mainoman so ni nende awa from mundu lo tena kosi ingi kana mundu tekita ukethene na mubundi sia kuma mundu naketha ena wendi kwandwa kwekethia ni wakwata cha kwitweta obamwe na kuiva maelo kila twaile kumanya ni kana vaiwia utewa kwiyonea ethiwani wetae vaita ikia vitivyo maunduni maku wambia tu mangomboka pe kwata yuyu twebuti bonenge nonie uyosu inyako ndete na gono uya moseo kwa nienda kikomba kainga uomboka kuma binanji ilobi maluga la matemange ngoko ngasuya amobe ya by that time toba onengolo ala matemange ni meba kumeta katakata fluency kana eka komwene kila kenda akeke for example nyina pushiwe nando kweka procurement lakini baadaye nesio end kwitha ni baba na nduketikile kutulwa ngoni ando niwe wisi vala umete na kula wendete wia Komana nake Steven Mwema kilunguni cha wea ne wea kila wakana kwambia saa 12 na dakika 40 va Mutongo TV ngwatanio ya mukamba kila ibinda kila muthenya twikalagwa ni ndeto ya mwe otondu itwikithiti ibukunia mathayo kimucha na muswa wa kana o ingi ikatwatha kana tukethia twiathime tuchumaluka na tuiciokethia noguo na ituva Mutongo FM twiyumbanitie kwambia cia muthenya naku tukathima pamwe na ndeto ya Ngai bathi cia kumukumya na kumutaia na twivoyania ithie kwa ithie twilika maunduni maitu makila muthenya ni kana Ngai atutongoesie ni kila wa kwambiriria ngina wakatano kwambia saa 10 cia kuicha na saa 1 kiokoni thini wa kilungu cha twathimwe winakwa mwanasa Robert Mutunga va Mutongo FM ngwatanio ya mukamba Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza tune. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to him and he will make all your paths straight. Do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones.
Amen. Dial *811*464# to get Proverbs 3 verse 5 as your skiza. Nikalivu ingi musaisa mwendo nikenda tusonge nambe ukana Mauvoo ni waumwa kuyatandithia mailavu kauntini ya Mombasa na alama tekwatia miao ila ya ilite na kulea kuivia license undu vailite kwena na komiti ya maundu maukolania wako tivia sala ni siauke kauntini ya Mombasa nikanandukambe wangilumwe na maanana sina mavalua alama ilite komiti hii ni kuwetakana nijiende na kuikia mawala me mwana makukutana na ndawasi ya kumila isioni kivadhukanio sia kaunti isu. Angelina Moseno tumbanisi ripoti. Kuyanana na Taiba Abdurrahmana ula ni mwene kivile wa bodi ni kanani vedhito na atanthi aingi na alama vingu ite ilavu isioni ila itailete tapakuwe na maskulu na nyumba sia udhaithi wala kuwetakana kuone kulea kuatia meyao ila ya ilete. Kuanzia mwaka uanze tumepata malalamiko mingi sana. Tunapata watu wanafungua biashara hizi za kuuza alcohol kiolela olela katika majumba, katika estate, katika mitaa, karibu na misikiti, karibu na kanisa. Kwa hivyo tunatoa onyo tu kwa wale ambao wanajua kuwa biashara kama hii ambayo inaruhusiwa katika kaunti yetu ya Mombasa waweze kuifanya kwa njia nzuri. Watathmini na kufuatilizia ile mwongozo ambao uko under the act ya 2014 na waweze kufuatilizia pia katika kulipa ama kulipia ile license na kuweza kufanya kazi kwa mujibu wa ile license ambayo imetupa. Nukuwetakana viasala mbewangiliumwa na maana anava kauntini ya Mombasa iandikithitwe na siithitwe siendeswa itena mavalua kana license. Mapping exercise ambao tumeona takriban watu 1045 ya hizi outlet ambazo zimefunguliwa hazijarejestiwa, hazina license. Kwa hivyo tungependa mtu akijua kuwa yataka kufanya biashara kama hii aweze kufuatilizia njia mzuri na kuweza kulipia na kuweza kuangalia zile nidhamu zinafuatikana. Kwa hivyo tumefanya ino mapping exercise na leo tumesema tushare na nyinyi jamii yetu ya Mombasa pia tuangalie, na pia tunawaita ama tunatoa kauli mbiu pia kwenu, ikiwa kuna mahali kuna tatizo tufikieni tuweze kuangalia vipi tunaweza kuboresha ile hali ambayo iko katika kaunti yetu ya Mombasa. Secondly, we also want to assure the business community that our role is not to close any business, but to ensure that you comply and operate within the law. So that as a board, we have a representation from different organizations and entities. We have a representation from the liquor operators, that is Bar Owners Association. We have Kenya Coast Tourist Association. We have also a civil society representation, and of course the different departments within the county government to ensure that we have everyone is represented in this. Ibodi eni ya watakanani kufikia kuosi ya matambia maki mea watanthi ala makuendesya viasala imatatite meyao vala ingi ala matena license na mata ivite koti maendeka kuika umuthia wa mwai uwa katatu. Auwe vobodi eni ya watakanani kutumeanzia ila sialetenekana kukitana na utume wanda wasi ya kumila isioni kivadhukonyo siya county A ya Mombasa. Pia tunaangalia muhimu sana katika zile hali ambazo zinakuja katika changamoto ya madawa kulevya. Vipi tunaweza kuangalia upande wa kufundisha, upande wa kupana education, upande wa kupata sensitization. Kamati kama hii nimeleta pamoja kila idara ambazo zinafanya kazi katika department ya county, na pia non-state kama sisi ambao tumekuja tuna represent different communities katika ino board. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Moseno. Father David Muva olani father in charge wa parish wa Katoliki St. Mary's Tala ni wena maofisa mavolisi matungulu kuthukuma na umelu na munoku ukitana na utandithia na uthoosia wanzo vima sani mamuthena. Muva aina na andikima Mauvoo aelesya athoosia ingi mambuke kuyatala mayithi tuma yate ya miao ya wiawo na mathoasia nzo vima saa onthe kindu kila wawe tatakietete umaitha na mituo mithuku kwa NND na muno amuika. Ni wakula minister muviani wa usesei wa nthini Professor Kithure Kindiki
Kindiki kuosa ivuso na kutambuka isione cia ndwane kuthima undume yao yithitwe yati wana ingi uthukumi wa maovisa ma polisi. Boni Mutesia ena Mauvoo. David Mauvoo wetakana nundu na makule maingi kwithwa miola ikito yulo those wa mbuki ithitu itulo nangi maene nthi na muno ila vumbingi kwithwa ithose ukimasane ma muthenya na kiwetata kindu kimwe chothe mitua mithuku kati wa ene nthi na ingi muno kwia muika kutala itaguo kwithwa kinyinya kya maundu onthe na ndaguo kuka sikalema taunga maendeleo mako na njia cionithia nena wia itumbarite mavina meanona na tukaiwa mbasi onthe cikabingwo muthenya na kula kute watu ugitu twita watu wa mikebe tula tutewe twikatewe indi ukathi yu ithia gwo kubingwe no kunatewa na wethi asikale maitembe loku kuno nginya wethe tondu na wetie bina ingi asikale metha o mesi kila maende itha menenga wakaindo kana itha nimo ene baisu yua mwenda minsa mvene ozesi wa nthini kithore Kindiki ethia ivika icio ni cia ndwani gukunikila miola wala ni tekana ni thito ya tionesa na mama maovisa mausese yala kweta maitho wa mailunga mwene nthi na kulikila maundu ala matailite eiwetakana vena wo mwingi athosi ingi manzo imathosa nzovi lambatane mateukia miao kana kwatia uola wala nitwe inezi waziri witu wa internal security mheshimiwa Kindiki no nene desindu cia muthemba ucio muno bio ini nendo kulio Kindiki mwe aya ko kitonena eju ya ko on the ground yako na kila kiendeye ako katalo muthenya kana utuko ndae maithi ambaye kutewo uki ndae maithi andu me unywa changana kwitina na ethia sindu ciikwa police yo about 200 meters from the town kumana na kia weto mituo mingi la muika metheo na yo metheo maumia kula kutewa mbuki kana nzovi lambatane iwetakana ingio na manyua mama skulu ni malikite maundu ni mamuthemba ta uyu na matambia mweta hema kethwa mema itu kwa makivu iwetakana no nginya matethe wendhinu wa kuvetanga mituo mithuku kati wa ene nthi na muno maovisa ma polisi ala manengetwa hukumu ni serikali nene kusi ya mwene nthi na kungulia ala magweto wa security muno malilie kiunundu cia na situzie kwa niwo vinda maingi masi achivu ekata sabu chivu ekata sabu chivu ndeno otoni wa kweka anything ndeno otoni wa ubunga mba ndeno otoni wa ukwata mundu nywete bangi ndeno otoni wa kwata mundu kuthosia bangi na kalubu kola katailete ni mwoni ondu kwegikela waendi yako katina ye ndolia sindu cio kosu kusembanwa ndiko ndeno otoni ngungulia alama kwate maundu asuma security na thai meenda kwa guo kusubia muika witu mose tambia na mayumia wiane wo tweko mona mayumilo ila kwetho kindu kinene either munene ugite ku ila munene ugite ku kana mundu munene wona wanda mausu wako lakini kusisia kila kiende ndi ne soko witu kisiagwa kongulia bwana Kindiki na osi yesilo ithe batala na langi maungamie wizara esu na internal security tondu matwathiela twaumbanite binda ingi tenda ona mba ila itele simbingo muthenya simbinge tenda ona pate muika wi soko wi kunwa tonolika makanywa na makasongo tuko na tienda iwe ciana citu kwa masulune sio tweka yu soma nesa sio tweka ciana wia wa ukia skulu na sio tweka ingine ilikile kunywane sinu thuku yuno ndalimu na maskulu matete kunikila mitu mithuku kati wa muika aiwetana ni watonyeka manyo ingi maketho mumasa mitu mithuku nza wa maskulu na kindu kikwendea na umesemi milumu ila me maskulu ni na alimu ikulesa umanya akuni ngulia alimu kindu chambe mona kana kena mutu ote kuelea muno ithaga ko moglasine kana pengine kio kinyo mwende lote museo kana kio na kinene ndeto ite kuelea counseling department ite take seriously kulie chao na ikulilia tutana kutedia kana kata kukatuma kuifadha kanenge counseling kutuma kuipasta kakaboje kiitedia no nginya ithio ndeto kwatiania ni kulia alama kwatia juma kwa kwatia muno bio na ituka kula ila cia kana tethia kanyusa abangi kana ni kakoma wako ni kimwana kingi na kaumo skulu na tukakunia mwalimu wa skulu sumu tukamukulia no kulilie kana kawa mane thina ako imwe utanamba kwa cia kone ke father kana wakanzi na kayandi kwa balua ni mwende wa thimu wangai na tike nesa ni kuitha muika wanangika Kenya yanangika muika wanangika mheshimiwa Mule na mheshimiwa Kataka muika wanangika watala ndiye nyu yanangika ngizo nyu yanangika kaundi ya Masako nyeni tawaboni Mutesia
Makundi matema kisilikali lembetani ya kiswani ungu wa mwavuli wa Coast Civil Society ni makulia ndongo isi ya kiuteti kuikithia kanani siati ya mawendekethio mamwene ndiku konia mutalatala wa waki wa nyumba siatho wa munini wa mwaka wa 2023. Makundu ya matongo iwe ni mwene kivila Zedekia Adika ni mawetakana vena vata wa ndongo i kuthukuma mati ite mawendi mamwene ndini kana kuikithia maina athio vathukanu na kisio kwa kuvitukithia mea ikumaumisia. Angelina Musie nukutuelesea. Makundi matongo ni mwene kivila Zedekia Adika ni meenda maseneta kuma ilembetani ya kiswani kuatia mea matanamba kuvitukithia bili ya waki wa nyumba siatho wa munini na ila chumwani kiikwithwa inenaniswa mbungeni ya Senate. Reject the housing bill for reasons that it intends to transfer public land to private hands without due regard to sustainable development and management of public land, contrary to Article 60 of the Constitution of Kenya. These recommendations on housings are informed by our fears at the coast on two main areas: what has happened in Buxton and what is happening in Likoni flats. These are things that are well within the knowledge of the Senate. Number 3, we request the Senate to raise or enhance the equitable revenue share that is due to the county in conformity with the spirit of Article 203(2) of the Constitution and the recently adopted NADCO report that says they should get 20%. Dika no kuatakana vena vata wa ndongo ikwithukisia kio cha NND na kuleana na metalatala ila itonya kumaumesia ta uwa waki wa nyumba na ula ukwithwa wevena serikali siamechuko thukumi wayo na kunenga ni kwe serikali nene. As the Coast Civil Society Network for Human Rights, we wish to call on honorable members of the Senate to comply with constitutional duty of representing and protecting the interest of counties and county government pursuant to Article 96(1) of the Constitution. As such, we call on the Senate to do the following 3 issues. Number 1, reject the Affordable Housing Bill 2023 because it hands over the role of housing to national government, contrary to Schedule 4, Item 8D, on the functions of the county under the Constitution of Kenya. Ona uyevo ama mayumbe kuma elembetani ye ya kiswani ni matula mote kwa kuvitukithia mutalatala umbungeni nene vala mawatakwithwa tamakuatia mawendi mo ene indi tima mwene ndi ula una masakuiye. Napata kuwa kuna wabunge wameenda contrary na vile wananchi waliwatuma. Kumekuwa na goji kiriba, mpate mpatae, na wametajwa kwa majina, hawana interest kabisa na mwananchi ambaye alimchagua. Wametajwa majina yao, Rwaida pia akiwa hapa, na tumefocus kwa Senate ama wabunge wetu ambao wako within pwani ya Kenya na tumewataja kwa majina. Kwa hivyo sisi tunasema hatutanyamaza, yote 9-10 wananchi pia wajionee. Waliwapeleka watu kule bungeni, lakini hao wameenda kinyume, wamejipeleka na interest zao. Makundi ayu ni makuli enende kusisia ndongo ili kufikia kuvitukithia metalatala ili kufikia kumaumesia na kuyumbanisia usakwani ukitoa mwaka wa 2021. Kazi ambayo mlitumwa pale bungeni na wananchi imewashinda. Ndio sababu mmeenda kuangalia maslahi yenu, lakini mjue tu 2027 tuko hapa tunawasubiri na kila wakati tutakuwa tukiwataja ili mweze kujua ya kwamba tumegadhabishwa na tumekasirika. Ngidivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa ni tawa Angelina Musie. Tuisongana mbe Minister wa uimi na Indo Mithika Linturi ni wenda mivya kivathukanio ya maundu ma uimi kwikia mawalanio me mwana makuseithia liu wa kuyananika nandi ya Kenya ivikie kwiyungamia maunduni meukonia liu. Aine na museni wa Mombasa kavindani kala wa vinga ikomano yangu atanio ya maundu ma mbeu ya Afrika. Linturi ni waweta kana vena vata wako manda mbeu ila itono 10 sema wali ukumanzeve na kuikithia kanandhi ya Afrika nisi ya kwa liu wa kuyana. Ono uyovone wamenda ene yanda suku ikithia kana mbeu ila ikumwa na kutewa kui enende ni elite ni kana kuolanga monungu nisio maaimi. Technical trade barriers as well as countries looking. And we are now raining on all individuals who are distributors of fake or counterfeit seeds in Kenya
so that we get the right seed in terms of quality for our farmers so that we can improve on our production. And also, as Africans, as we talk about trade, there is no trade without production. The area under which we practice farming is limited. So we must appreciate the technology and science. And this discussion is important. And if we have to do it, then we can't run away from the fact that the seed manufacturers or the people participating in this space must answer to the question that time has come when we must start thinking or continually invest in the development of seed varieties that are drought resistant, that are able to withstand pests and diseases, that can be able to yield more, and that are able also to produce or give us quality food items of the right nutrition